VAR lah bro. VAR lagi. Guys, kenapa Curtis Jones main? What's Nomor injured? 17. Dia ganti Wirtz injured time warm up. Meripik ilaha illallah Gakpo pas macam tu Gakpo. Memang hebat. Salah Allah, salah ni pun pas macam Seman. Our attack so bad today. Wing under slot, dia punya subs are always late. Not playing well at all. Nanti salah merajuk Finally. First time tengok salah senyum kena sub. Dia senyum. Kena senyum je lah cara performance dia hari ni. Lawa lah Rio. Let's go. Alamak. Nice one. Good pass. Satu gol saja. We just need one goal. Rio Gemar. Rio. Go out. Let's go. Cukup. Sekarang defend. Menangis Gakpo tengok. Janganlah VAR. Come on lah. Aduh VAR laplak. Amat tu sepak kena dia. Let's go, one more. Last. Let's go last. Alah, kenapa dia tak baling Let's go boys. Apa lagi? Tangan ke? Tangan. Tadi. VAR lah bro. VAR lagi. Bagi je lah bang. Bodoh. Bakar VAR. Goal stand. Gol lah. Cantik lah. Goal stand. Goal. Minum susu dulu. Get in bro. Tiup lah. Cukup lah. Let's go. Let's go.